Ngiyabingelela kulinonke sizwe sakithi lobingelelayo iGalathi ngumfowamiyana le show eMadekaneni isigodi. Ngizona nthululana umsebenzi wami omusha wango-2025 osihloko sithi ngiyoke ngizwe. Akukho okuningi bafethu ngikucelayo, ngicela nje i-support njengoba sekuyihlandla lesibili leli ngibuye endimeni. Ngicela ukuthi-ke ninginike i-support njengoba nanenze okudlula. Ngiyabonga kakhulu, ngithemba nizoyithokozela. Ngebhokisi umafanele kwenzeni ngiphume yimi nakakwazi kwehlulela lalela nsizwa mina ngabuya ngebhokisi umafanele kwenzeni ngiphume yimi nakakwazi kwehlulela lalela nsizwa ngabuya ngebhokisi umafanele ngeke ngivume yimi nakakwazi ukuyehlulela. Kona sehlukana ngephindisiyo yami yala isangitshela ukuthi wena wami ngiyavuma sehlukene ngephindisiyo yami yala isangitshela ukuthi wena wami sithandwa sami uthando kalunama obuya phela singalawula izinkulumo zabantu. Bahlale phansi sikhuluma wakubona kungcono uthathe isinqumo ngaphambi bahlale phansi sikhuluma wakubona kungcono uthathe isinqumo ngaphambi bahlale phansi sibonisa wakubona kungcono ukukwangami. Yebo ngiyavuma ngangibonile ngempumuzo wakithi wawungangene lapho. Yebo ngiyavuma ngangibonile abazali bami bengangene lapho. Ulusisi lwami wawuhlekisa ngalo bona abantu bengathini uma sebengibona nginawe. Khona vele sasenzela abantu kodwa bengathini uma sebengibona nginawe. Ngiyethanda ukubuyelana nawe ngoba yangivimba amagama akho edali. Ngiyethanda ukubuyela kuwe ngoba ziyangivimba izenzo zakho lapho.